Drage dame in gospodje, državni prvaki v sezoni 2016-2017, ko dobi svojo medaljo in pride do pokala, postane naš NK Maribor, se bo trenutek, velika gneča je tu, tudi nekaj pirotehnike, tako da pazite. Dava, pridi. Dajmo prostor tu kapetano, no fante, kak je to? Gremo kapetan, gremo. Predsednik zveze se z njim pogovarja, zdaj ne sme motiti. Smo kapetan, evo ga, tukaj prihaja naš Marko Tavares! A predsednik, prosim, stopite zraven, seveda, ker izvolite, gospod Marin, evo ga. Tako je zdaj, tisti trenutek, na katerega smo čakali. Tell me what to say.